Viveiro, boas noites. Boas noites, señoras e señores. Estamos nun ano especial e un acontecemento especial. No 2008 cúmplense 50 anos do nacemento de Vaguas da Terra e é a edición número 30 do Festival Folclórico Internacional, da Mostra Internacional de Viveiro. E compre celebrar cumpridamente ambas as dúas cuestións e por eso este comezo espectacular centrado en Viveiro. Non só vai actuar o grupo de Vaguas da Terra, o actual, senón tamén os seus componentes no decurso destes tempos, os componentes que fai 40, 30, 50 anos formaron parte do grupo e siguen formando parte. E ademais vai actuar a banda municipal de Viveiro, vai actuar o grupo Escolma de Meus, o coro de Vaguas da Terra e a coral Alborada de Viveiro. Imos empezar precisamente cunha demostración de forza de Vaguas da Terra, gaiteiros de Vaguas da Terra, grupo actual de Vaguas da Terra e a interpretación da súa tradicional polca.
Nesta primeira intervención da Banda Municipal de Viveiro vai a interpretar unha jota que será danzada por un dos grupos de Vaguas da Terra. Así pois, jota, Banda Municipal do Concello de Viveiro, un dos grupos de baile de Vaguas da Terra. Intervención da Banda Municipal de Viveiro, unha muiñeira, tamén grupo Vaguas da Terra.
Ahora van a interpretar a Jota do Picato, pero antes permítanme, y cambio al castellano en atención a nuestros visitantes, que saludemos a José Serrano, que es el presidente de la Federación de Coros y Danzas de España, que está en la primera fila. Señor Serrano. Rafael Maldonado, el presidente de CIOF, la Confederación Internacional de Organización de Festivales Folclóricos, que nos honran con su presencia, que avalan todo lo que en Viveiro se celebra desde hace tantos años y que, en fin, es un auténtico honor para Viveiro y para Vaguas da Terra que estén con nosotros en esta celebración. Continuamos e agora é a Jota do Picato, que vai a interpretar grupo de música de Vaguas da Terra, grupo de gaitas e grupo de baile de Vaguas da Terra.
Vaguas da Terra. O tema que van bailar é Remos sin lanchiñas, un tema imprescindible en calquera celebración, e tendo en conta que estamos en terra mariñeira. Remos sin lanchiñas, Vaguas da Terra, gaiteiros de Vaguas da Terra. E agora ven outra das forzas vivas de Viveiro. É a Coral Alborada, perto dun cuarto de século de función, dirixida por Luís Fernández Prieto. Van presenciar vostedes unha foliada
Coral Alborada de Viveiro, dirigida por Luis Fernández Prieto, grupo de baile, un dos grupos de baile de Paco Azatela. Hay unos fogonazos, hacemos unos fogonazos ahí atrás. Normal. Segunda intervención da Coral Alborada e Vagoas da Terra. É unha jota portuguesa, o Vía.
Un dos temas tradicionais tamén de calquera celebración deste tipo niveiro é un conto na fiada, lembrando aquelas bellas ocasións de contacto de traballo, pero sobre todo de lecer entre mozos e mozas, entre novos e vellos. En fin, un conto na fiada representa gráficamente todo un anaco da nosa historia, da nosa tradición, de todo o entrañable que levamos noso como herdanza dos devanceiros. En un conto na fiada, novo grupo de vaguas da terra e gaiteiros de vaguas.
pezas tradicionais que a pandeirada e que va a bailar Vaguas da Terra. Veredes os que coñecedes o grupo desde sempre, que van cambiando as caras, que notades caras que nos últimos anos non saían. En fin, un novo grupo de vaguas, gaiteiros de vaguas, sempre renovándose con caras novas, corresponden a outras etapas, pero que a fin de contas todas confluen nesta de hoxe. 50 anos de vaguas, 30 anos de mostra para este magnífico resultado.
actuación verdadeiramente simbólica por dous motivos, e entón para presentala con máis xusticia pedimos que saia xa o espantallo. Entón digamos que este baile Vaguas da Terra quere dedicalo de xeito moi especial a todos aqueles que estuveron e xa non están, pero que siguen estando na memoria de todos nós, especialmente do grupo tradicional de Viveiro. O espantallo, un dos que o bailou fai pouco tempo, chamábase Antonio Tarrío, todo o mundo o conocía como Tompi, especialmente dentro do grupo. E Vaguas quere lembrar precisamente os que xa non están, pero sí que están, os que creemos que están presentes, porque unha persoa non se vai de todo mentras alguén garda memoria axeitada desa persoa, que garda agarimo por el. Tompi deixou tal memoria de agarimo en Vaguas da Terra que está plenamente vivo, plenamente con todos nós, e é seu irmán, precisamente, quen vai representalo neste papel que tantas veces el representou. Homenaxe aos que se foron, están con nós. Homenaxe de esperanza tamén aos que veñen, que farán que Vaguas da Terra perdure sempre.
chaman Escolma de Meus, e que proceden daquelas antigas agrupacións que levaban o nome de Viveiro por toda a provincia de Lugo, por todo Galicia, aquelas bellas orquestas que nunca morren porque quedan na nosa lembranza. 4 bellos mariñeiros, Escolma de Meus, do Casino de Viveiro, grupo Bágoas da Terra. Observade desde esa pequena tarima canta arte, canto entusiasmo, canta tradición nos contemplan. Son o grupo Escolma de Meus do Casino de Viveiro. Jesús, queremos de Mella, Jesús,
Xesús, Xesús, queremos de bella. Xesús, Xesús, que lle quere, que lle quere, que lle quere, que lle faga o refaixo. Ai, la 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 la, que lle quere, que lle quere, que lle faga ben baixo. Ai, la 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 la. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle faga o refaixo, que lle faga o refaixo ben. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle faga o refaixo, que lle faga ben baixo tamén. Ai, la 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 la. Ai, la 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 la. Xesús, Xesús, queremos de bella. Xesús, Xesús, queremos de bella. Xesús, Xesús, que lle quere, que lle quere, que lle dice o pelo. Ai, la 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 la. Que lle quere, que lle quere, que lle está relleno. Ai, la 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 la. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle dice o pelo, que lle dice o olho tamén. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle dice o pelo, que lle dice o olho tamén. Ai, la 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 la. Ai, la 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 la. Xesús, Xesús, queremos de bella. Xesús, Xesús, queremos de bella. Xesús, Xesús, que lle quere, que lle quere, que lle faga na cama. La 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 la. Que lle quere, que lle quere, que lle faga ben baixa. Ai, la 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 la. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle faga na cama, que se lle movela tamén. Xesús, queremos de bella, Xesús, que cosillas ten, que lle faga na cama, que se lle movela tamén. Ai, la 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 la. Ai, la 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 Bágoas da Terra, grupo de gaitas e unha peza tamén das tradicionais, verbas garimosas e que casi é imposible presentala. A mí pareceme que é unha demostración de señorío algunha das súas partes que para o parrafeo, para o noivado, para a conquista e é como, non sei se decir un valso, unha muiñeira lenta, pero que ten a súa parte rápida para demostrar que a vida tamén ten forza, que a vida asoma en calquer momento. Son verbas garimosas de Bágoas para Viveiro.
agora é unha jota de Paradela. Efectivamente, hai moitísimas paradelas dentro de Galicia, pero preferimos pensar que esta jota de Paradela corresponde ao concello que hai no camiño de Santiago, xa no treito da provincia de Lugo. Vaguas da Terra, co grupo de gaitas tamén desta agrupación.
coro de Bágoas da Terra, gaiteiros de Bágoas e grupo de baile para interpretar Rosiña. Pandeirada da Coroza, Bágoas da Terra, grupo de gaitas de Bágoas da Terra, e logo de que remate a muiñeira seguiremos aquí un pouquiño máis.
todos os membros de Mágoas da Terra que actuaron hoxe estarán aquí connosco no escenario, pero pedimos a Mari Carmen que nos acompañe aquí na parte dianteira. Ora, tres membros dos veteranos, un do coro Saleta, do coro Cruz e Niki do grupo de baile, van a fazer entregar un agasallo a Mari Carmen. Agasallo para Mari Carmen. María Serantes e Javi, polo grupo actual. Unha prenda antiga, unha cofia, pero que vexo polos regalos e que queren que Mari Carmen siga en activo, me refiero bailando tamén durante moitos anos. Mercedes e Darío entregaránlle un ramo de flores. Pedimos que nos acompañe no escenario José Serrano, presidente de FACIDE, que é Federación Española de Coros y Danzas, Federación de Coros y Danzas de España, e Rafael Maldonado, que é o presidente da Confederación Internacional da Organización de Festivales de Folclore, e que nos acompañe no nome de Viveiro o seu alcalde Melchor Roel, que nos honrou coa súa presencia. Pues buenas noches, estoy naturalmente encantado de estar aquí en Viveiro porque es vivir una noche muy emocionante, única. 50 años en una actividad cultural son muchos años y exige mucho sacrificio. Yo, cuando Chipe me dijo celebramos nuestro 50 aniversario y el 30 aniversario de la muestra, dije tengo que estar. Se lo debo a Viveiro por su entusiasmo, se lo debo a Chipe por su ilusión, por su trabajo de tanto tiempo y por la manera en que ha sido capaz de transmitir esa ilusión a tantas personas. Porque quien conoce a Chipe sabe que contagia. Yo la tengo en la dirección de nuestra organización desde hace muchos años y en muchas ocasiones he recurrido a ella cuando me encontraba en momentos malos porque sabía que ella me iba a ilusionar. Pero tenía que estar aquí y he estado encantado. Me alegro mucho de haber estado aquí. Felicidades a todos, felicidades. Después ya de las palabras que ha dicho Rafael Maldonado, me quedan pocas, pero como presidente de la Federación Nacional de Folclore, quiero deciros que estamos muy orgullosos, toda la Junta Directiva y toda la Federación en sí. Yo recuerdo, muchos no lo conocen, no me conocéis, otros, bueno, me conocéis todos porque con el grupo de Murcia hemos venido muchas veces a la mostra de Viveiro. La amistad que nos une con el grupo, como digo en el prólogo del libro, desde el año 68, una gira que hicimos por Argelia. Desde ahí quedó fundida nuestra amistad y eso es lo de los coros y danzas.
Gracias porque nos habéis hecho pasar un rato agradabilísimo. Muchas gracias y hasta siempre. El otro día se inauguraba una exposición y Mari Carmen habló de todos, menos de ella. Ese silencio en el discurso es lo que la honró. Y no digo que se acaba, empieza la semana del 50 y 30 aniversario. Muchos años y muchas felicidades, va a Guadalajara.